He tūmuaki hou, he huarahi hou, mo te kareti o Fairfield i Kirikiriroa. Mai rāno i te tau 2008 kua tau kume, kua tau wehewehe te uepu me te tūmuaki. Kei apo taka maipi tēnei pūrongo. Ko te whakatika, ko te whakapaipai te kura tuarua o Fairfield. Nei rā te tohu o te kura e rongonui whānui tiana mo te kino mai te tau 2008. I taua tau tonu i whakahe te puari te tumuaki a Julie Small, 2000 ngāhuru toru te kaumatahi ngā kaiako i wehe i o rātou tūranga, i te mutunga o te tau kua hipa e ono ngā tauira i kawe ki te hohipera mo te kai pire BZP. Sure, we've been through some challenges, like many other schools have been through their challenges as well. Ko te kawe ngā para o mua ki waho, te whāinga hou ma te tumuaki hou. I haven't actually experienced the challenges yet. I think what I've focused on is really connecting and strengthening the links of the school with the internal community, with teachers, staff, and obviously today with our outside of the community of the school. So that's what I've been focusing on. I te tau 2008 i rihaina te puari, i runga i te pakanga me te tumuaki. Hoi i nae nei kei te mahitahi te puari me te tumuaki hou. Ko ihorangi te wharenui, ko ia nei te manua o te kura, e ai ki te tumuaki me te puari, ki te whakatika i te manua, ka rere ki te tinana katoa o te kura. This is very much about bringing the community back again, taking ownership of our whare, of our marae. This is a community marae, and we want it used again. Ko te marama tuatahi noiho tēnei mo te kai arataki hou, engari ko tāna e whakapono ai, ko te kura tuarua o Fairfield, ka rongonui whānui tiana mo te pai. Pōtaka maipi, te karere.